Orwesh oa teirflach o tont eus arreter, o tont eus Russia. On dialnias dia hantet oa Ekaterina, an igentanne. Melodi a gane an eil, Anna, dan un anies o viedel, nes kredi. Stravaget ma oa gant an divez, en a hekren an trede, Julia, di Gambra. Pepini ne a zivizas, or peze, em derel de ziski brezonek, gantan deus kavet o levene, o hez, o rezit. Sed amant a heul litorien an terflach hon de diamant. Комсомольским днем рождения! En un anies o viedel, e kreiz a bloaveiu eikon, e do o vevan or plach yaouan, Anna i han o bades. Rebadi ar ha maladet, oa hi ezel deus un anies ar yaouan kizou kommun ur lenino. Ogen, en e grez, edo Anna amwedet gant ar Jezu deud a zia veiz. A hirezet pergen de ziski ar Jezu keltiek. Nemam muian na Vuradova o hezan e Russia. Da vod ar montre betek treus Kaukazia, da Georgia, ud mont dihe. Tout an dut a zo kurioz penaos meus desket brezhonek. Evel se pemzek loa e oan, hag e oan o vevan ba Moscou. Ma zout koz a zo deus ur famil a Syrian a zo deus Iran. Evel just plijout a rae din ar Jezu. Pes ur Jezu, tu gwir, baz ma famil, evel se komzet diouiez dija a Russianek hag an a Syrianek. De den et oan gant Jezu koz a latin hag lennet emeus traoù diwar ben galianek koz, evel just emeus kroget da zeske ar Jezu keltik. Den ne gomprene petai. Petraio ar Jezu keltik, den ne ouie. Hag e oan aet da Akademi des Sciences de Russie, Akademia Nauk, hag eno emeus kavet unan a oe an everzonek koz. E an oa Viktor Pavlovich Kaligin. Doe de bardono e dana a bao pel dija. Hag en eus lar din, den ne gons brezonek ba Moscou, den e oa ar pes ur yeze. Dit da zeske brezonek bremañ. Setu emeus divizet perak ne vije ket me anin e gentan da gons brezonek. Pez a oa e oa mare an un aliez soviedel hag evel just e fel e din mont da vrez. Pez a oa tipo suple just pe gwir e oa serret an arzo. Gout e fin an un vaniez soviedel e oa ket tu mont d'ermez deus ar vro. Setu meus goulennet ur yalc'hat hag emeus bet ur yalc'hat deus skol uel a vro. Evit mont da roazon da zeske brezonek. Hag evel se onet da roazon ep klev tam brezonek e bet en buer.
a garbu a oa dissemvel pa rus e broioal. Setu traoù souezus neus gwelet bouet e leiz e barz ar stalioù oa tud a bren an peptra ep dister ep kud nebet. A setu evit oa un tamm diz da gomprent penaos e vev an dud un vureus kenan. Anik ket e vureus. Setu ur gud ne oa rotonet oa un tamm trist me tuzo da zebren kementra, tuzo da bren an kementra perak ur trist. An daoulom a oa bet Anna Vouradova o vevan e Breizh, e krez a bloaioù naogon, a glotetre gant lanwad as gnivelez sonerez Breizh. Hag eo an aet da zañsal pa d'ar festounoz. Hag evel just evidoun oa un dra bennak evel ur burzhout. Ober o dredus e mesk ar zonerion a drelate a vro da mare hon. En greizioù a dud emvodet a dripal er festounoz, a gwell yaouang a voe krouet neuze e roazon. Pez na oez er keke messe, e oa ed al nog kelt er reter, ken diamen a Russia diamen. Setu gouze distroedon ba Russia, ba Moscou, a da oa din ken derfel gant ma studio. A setu pa oa echu gant an dezen, e oan o labouret e barz MGU, veur ba Moscou, hag emeus kelen e brezhoneg emeus skrivet ul leorik, just gweldarit, a brezhoneg evit re a gomz rusianek. Kelen bar skolveur, kelen brezhoneg e oa sonerien etouz ar studieren. Tout an dud a oa sot gant ar geltet a gant soner ez ar geltet. Hag gant an dud a oa chilaou hag kanaouennoù gant Trian, gant Alan Stivell hag gant Rewal. N'oz an ket perak oa deud ar c'hizman, me deud e oa a plijus oa evidon pu gwir eus studit sur traoù e Breizh, kelen et ba Moscou a bremañ evel tout an dud a blij deo kanan e brezhoneg e niverzhoneg. Рота Сан-Винсан, сочиненная в городе Святого Петра в день Святого Патрика. Me evidon ez un tannek ira ez deus an amzer-se e oa me yaouan koch e oam laouen-holl hag e blij e deo eskem sevenadurioù estren. Vraiment, tam chenchet an traoù, bon, nous on ket penaos pe gwir n'emañ ket o vevan ba rus e meus dilojet, a ba o pel, me d'ar marez-se oa digor an dud da nol draoù a zeu da binvidikad ar sevenadur rus. Уважаемые граждане России, дорогие друзья,
народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Да, вот он я. Это 2018-2019 год. Большой фолк-фестиваль, посвященный Дню Святого Патрика в Сандерске. Ну, я бы сказал даже так, что собственно, сейчас после февраля у нас фолк-сцена несколько поредела, потому что очень многие музыканты сейчас находятся за границей. Сейчас россияне едут куда? Это страны, куда можно поехать без визы, да, это Армения, Грузия. Сейчас вот можно большую, хорошую русскую, там, британскую сцену делать на Кавказе. Ну вот на вопрос, почему вот кельтская музыка и бретонская музыка в какой-то момент вот стали действительно популярны, да, но, наверное, дело в том, что это действительно замечательный пример живой традиции очень хорошо сохранившейся, потому что это музыка для танцев, которая сохранилась как музыка для танцев, да, то есть она исполняется в ее изначальном контексте. Revursut e hela brezonek e gin an gwechave. Rebad o rad ped un diskuliat e treant o'r vue. E alau hag e gengan eus o fen an enni. E veleb diskuliat i deus bebewet Julia Vorisova et au vildeg e Rostov Veliki. Abawe wat kren, is eus peget e Julia o strafui a rurek kevrinus. Ar for an arur. Stravaget memang gant a lerioù foran, n'en emu evit digerian, a hi menel enket kloz. Pedo pa oez kaout e hugen vloa vat, e klevas, trum, anes bouden gorto, brezonek. Trawach eo a bedei dizoloi var ar gwe, adrez ar gwe, soaz, ur ver skan gant en esprijan. A di ran vi kerken gant ar c'hoant diski yez ur vro, ni doa biskoaz c'hoaz klevet an o anei. De alc'hwe aur e oa tro d'ar brezonak eviti. Gantan et i brennas dorioù ar c'her neve, stemmet a em gaoioù hag a geneiliez. En dehioù war ken koulz brezonek ken a hel o beur skol da dud strewet dre ar pe war avel dre ar bet, en Amerika, en Asia. E mesk eskolidi Benedetta ema Alexander, on Israelat nion.
не ушел мы проект, к сожалению. Kan inte visa David Björgan efter. Jag kan man komst Israel. Nöket dies, tamam best. Dies. Nöket dies. No. Tamam. Ach ja, man. Plan. Abia wat jom tarker. Abia wat jom intro bloza zeu. Шана баба Иерусалим, короче. Как ты сказал сейчас? В следующем году в Иерусалиме. Пасхальное благословение. Как это на иврите звучит? Шана баба Иерусалим. Потом напишешь мне, я потом... И на иврите, и по-русски мне переведи. Я умею читать только на кириллице и на латинице, к сожалению. Ты написал, да? Ладно, я это себе потом скопирую и запомню. Genau. Ken abred ag an triwervet kanvet e voia tizet nebetut gant abrezonek. Ekaterina an Neil, impalérez Russia, I doa lake dial al bahen gant Jesu Europa hag Asia. A laket sevel ur herria oa grosek trelatet e dorhan yez. Abrezonek oa an deus a Jesu duzet gant an impalérez, rebard ar hembrek ad ar gwezelek. Ne oaz, da voe gortoz el anteren an antek vet kanvet, vid ma amwet fe orplach e Russia ouz Breis. I hano Ekaterina Valobanova. Mel c'heoa da uel vrientignon rousat. Kren ver c'heoa e meleiz kant pem an c'hwer, pan ambrougas isat de Vreis, ma oa bet heureuze d'ur voe repdei de hon deus ar vro. Ekaterina Valobanova a yelo hebrat dei da arbenigour eus kentan war dan ve Breis e Russia. Den er kontant gwellek ed an embanerez riouan an gervella, tonka digunvez Ekaterina Valobanova. Setu un dizoloaden souezus a walch an eus bet daoupet riblaso, o c'houzot e oa bet ur plach an bet Ekaterina Valobanova e Breis. En doa e zad diesterioù ac'han. Ar potse a oa deus ur familh noble e bro Russia, hag met ar potse, ma meus komprenet mat, a dispigni ur bern ac'han. Setu da skouer en eus bet roet ac'han d'an armée Russian evit brezel ar Crimée. Hag e c'hoar a oa dimed amman e Breis gant ur c'hont breizat. Setu deut oa da Vreis, evit kaout zinatur e c'hoar, evit gwerzan madou e bro Russia. Au printemps 1856, mon père et moi sont partis à l'étranger. Personne avant dans notre famille ne se doutait qu'une de nos tantes était mariée avec un Breton. Il vivait dans sa propriété, près de Tréguier. On nous a accueillis très aimablement. Mon père est parti visiter l'Europe. Quant à moi, j'ai complètement pris mes repères dans la famille de ma tante, où je suis restée plus d'1 an. Et j'ai même commencé à parler aisément en breton. Malheureusement, ne ouzer ket resis c'hoaz peler oa o chom vroman. Hag pa lenner e vorenou e c'heller kredi e oa zurmat etre amman e kichen etre lakom l'annuon a Montroulez. Feul hag entannet e teuil Ekaterina Valobanova, yaouang, meur da drovez da vrodreger.
An broget gant e genitero campus e voure o penadi hendre vreiz a bez. War droat, war varp e war vag, en ur deskaouan o tennou beach, par zon ego am o genno, bep ma kavetro. C'est avec plaisir que nous allâmes à la noce. Madame Bergerac me dit qu'elle ne connaît aucun peuple sur terre qui aimait autant danser que les Bretons. Des danses étranges, comme des gavottes de l'ancien temps, avec plusieurs figures et un rythme très enlevé. Mais ce qui était étonnant, même si tous étaient attirés par la danse, c'est l'air sérieux et mélancolique de la tête des danseurs. Pendant que les jeunes dansaient, les vieux étaient assis à une longue table et buvaient du cidre et de la bière, tout en discutant sérieusement. Content à ramatré, pénonce et entre awa rond, awa zoken manewa kedo chom en ur chastel, et wa moarvat o chom en ur maner brazawalch, a bepsul, et vigegret zouben ar zul, hag et en dut public a gervige a ribaour. Sais-tu, et Caterina, evel a real, a gervige en dut pause a zeue bepsul da zebri. Hag aze moarvat e klewe ur berntreo hag e teske buon moarvat oa donezon e die evit deski Jezu. Ja. Mon oncle avait un petit cercle d'amis, des patriotes bretons comme lui. Chaque été, un savant irlandais, M. Campbell, séjournait chez lui. Dans cette ambiance, j'ai commencé à étudier la langue celtique, que mon oncle appelait le vieux breton et que M. Campbell appelait le vieil irlandais. Quant à moi, il me semblait qu'il s'agissait de la langue mère des deux peuples. Kouret gant e entre an avese un toulat bra oa dut e hag a re war dro ar brezonek pe an danve keltiek e ed a baris hag eno deus haliet kentelioù. E kabadul diskar an ailem paleriz e voe daoud a Ekaterina diank gant eus paris. Distro e Russia ez eas Ekaterina e skolver gentant digor da merc'het e mileiz kanseik an eiz. Ar skol bestoujev e Kerber. Pas o bet digoret ur skolver evit ar merc'het e Sant Petersburg e deus aze kred war dro levraouek, duon. Ne oa ket dibenadet deus e halba hen ou keltiek, a trelati a reas gwerzen oosianeg ar skosat Macpherson. Da heul ez em banaz ar mojennou bet espugnet ganti e kerz e beajou e breiz. Berz a reas e leorioù ar danve breiz, e leordioù Russia. Sais-tu, ar Ebro-Russia, ar pez a oui ar Russian an net diou ar ben ar broioù keltiek, a oa ar pez oa bet troet gant Ekaterina Balobanova. Evel just an traoù zo chinchet vet zo an dispar e Ebro-Russia. Ne oa ket ezon ken diouti e levraouek. Hag eet deus pez meus komprenet e oet da veoan en ur c'hao. Hag e marvet un indienez, a pokez plar, da bev a rugela e Sant Petersburg.
O hanved hanter var ler Ekaterina, tregon loa war ler Hanna, et en aspen Julia Vorisova, tisro, tremar gornog. Et ero a blad daouvel ugen, en em gavas Julia dareo da ziboupenni. Orgen, rebus, en em gavas I beach, enken un diahinat. Respe me de Julia vid ar vechkentan en e bue, o tanzentreuzi an arzo, et I freir Jesu Europa stravaget gant ur virusen deud da China, dem ge an kloz. Ruliet war voul, en ket edo ar bed a bez en deu, pan em gavas e breiz, dekentan an evezan. Ouais. C'est bien. Tu palpes les couilles, tu vois si elle est bien taillée au palpage? Oh non. Ok, donc tu peux arriver, tu frappes, et puis tu rentres. Comme tu as fait tout à l'heure. Petite seconde. Voilà, ça c'est bon, ça tourne. Ok, quand on veut. Oh, Julia. Oh, bravo. Non, Julia, plutôt là. Plutôt là. Aïe, appelle Gomzer, les téléphones en mode avion, s'il vous plaît. Bon, bah, vas-y. Mardi. Tu vois, mais je begonne dans mon intibi en moment. Mais me. Ja, ja. Neu ket a war tu da vraiment ken evit don. Comprenaris. Mais me ezom kaut. Eh ben, tant me vel a levriou te skrive dans mon. Et da la redeo, mais me ezom kaut levezon broyoual, speredoual, pobloual. Je antize da vezan dans striz. Ja. Coupé. Ce soir, il a rien continué à discuter. Et nous, on va se faire des plans larges, des plans serrés. Ja men egen get kankals tut a squeeze an kankals kan on dut met message martezer on den igarat. On den plejus an dan sioul. Ja. Ad veva.
Sur d'arbres, sur quels arbres, sachant qu'un gentil, schon qu'un siul, schon qu'un... Antam lauw, ja? Oh ja. Mhm. Schon het maakt druk, us den. Oh no, ja, goeie. Huh? Ja, goeie, ja, is klaar, ja. Ze is klaar met ze zo... Met nekin te dra ardinal. Kas dit? Ja? Gwelot goude, ben nozerit evit, ken bergel gan o puez. Kavouder sterneves. En natuur. En o kwenon. Ja, ze zo, ma sonj. Pavez eret ben nor. Pavez digor et neural. Neural. Videre a hal ober, ja. Ja. Darn deus an dud ne helon ket ober. Darn deus an dud a chom bout, a ze a chom indias, a chom torret. Moarvat me meus bet ar chans. Kalz a chans ou meus bet e barz ma vuhe, ben ar fin, barz ma vuhe. N'allan ket dansal, non, gwere. Met galaran chilaou ar ganerien. Ar lusk a zo a ze bepret. Ja. Difif, ya, met a lusk a zo em fen, em gwad, em zantadou. Te war, ze zo iskiz? Moarvat evel dout un tamm te gant da glenvet, la komber ar glenvet eo? Ja. Pawan bihan e vezen fachet bepret. Pa vez red din sentius mazut. O lavaro din petra ober, pawan bihan tre. Ja. A me sonje din perak. Perak a vezen laket da vont, ma elech man velke din mont. Perak e vezen laket da ober ar pezne velke din ober. Neuze ar paradox oan bo kont a ze. Gant da glenvet out bet harzet d'ober trao. Da veaji, da... A da zont Hermes e mazi zo ken. Ja, setu, ja. Met petra teus gounezet. E l'er sellout deus an tu fal, an tu du. Petra teus gounezet gant ar glenvet ben ar fin. Marteze ma meus gounezet an tan mamzer. Hag an tu da zibap. Ah ja, amzer. Aenda le vijen marteze kaset d'an tual. Ja, Marteze penchet. kaset gant red ar buez. Ja. Amzer teus bet, evit ober trao. Ja. Un ental, evit da vuhez. Ramaradi ma eus disket russianek hezo a mad brezonek hag e c'hoek zon eus Russia. Nan bugal n'eun bet ne weso hag ar vamm goja russianek na bugal, an tal a goja brezonek na bugal. Bugal interesant d'abord an aoudegez gant an jodin. Ja. Geriouz ho hag seblant din beza en de leus re russien. Da skwer. Yez. Yazık russianek. Yazık. Yez. Yazık. Yez. Ja. Bran ar varona. Bout brezon dindan ar stad hal, pe a souriad e Georgia hag en Iran. Daouz warhet a vout minoreleit. A brezonek zo ed anad var gwazan tok an ugenvet kanvet. Be barnet da esteuzi, ez oz bo pred ur yezveu en ei kouskoude. Ar sevenerdur a souriad memman an avoradova lo de gwarna a oa bet ekreiz un argol brawac'hu surc'hoaz. Rak ezel e anna oz orbop zo mandet beo goude a lazadegi. Seifo, ar leze,
Ewanano arasur is gantan pa veinon terhelkun eus ur gwen las se venet gant an durket e derou an ugen vet ganvet. O gwen las, hag ar fet darn kas da ben va, d'ober eus splet deo en amzer hiu. Even eus laret mazad zo beganet amañ, bad bilisi, hag a zo Syrian. Hag evez e komzet a Syrianek gant mazad a mazut koz. Hag a rumet da rumet evez e kolet ar yez. Da laret de, mazet koz a gomze mat tre, an a Syrianek, me dija ne oui en alen na skrivan. Mazad ne oui en alen na skrivan, ar yez a oa un tom paour, pa vez e komzet. Ganin ne vez e komzet kalz, met pa oan mer er skol, oan et assembles gant ma mer da skol ar parz, evit deski penaos lehen a skrivan en a Syrianek. Hag emeus gwelet eo kemen tra, emeus gwelet e Breizh, emeus gwelet gant an Syrianek dive. Pe gwir a rumet da rumet, evez e kolet ar yez gant a vrotonet. Pe gwir plijout a ra din ar yez menole, ar yez bihan, hag evel se evit on a zo un dra a lag a hanon da labourat evit ma fok ive. Evit an a Syrianek dive, pe gwir pez a zo gwir evit ar brozonek, evit savetein ar brozonek, a zo gwir evit ar yez bihanal. Setu ar vugal Robert de Force Petra skriva a reo ar moger met skriva a reo en hor yez en a Syrianek a ger de Rouba 40 hag a skrivet en a Syrianek en un doar reiz gant Petra ave merket hag evel lennet evel ze Rouba deus an tu kleiz, deus an tu deo d'an du kleiz. Evel se. Se zo en a Syrianek hag se adal ken ar vugal a zo desket a war len a skrivan en hor yez. Bon, martez en ket mat skriva war moger met se zo ben miret vuger se zo en hor yez. Diven al yez, ober dei bleunvi, a c'hoaz e hatersi, e higounia, e streliant ober dei drebelian. Sed an irez a oask yaouankizou a rolan lenegel nidiat. Kanto e oa bet embanet da gentan pen, a blaveioù daouvildek, skridou lenegel Julia. Ne mo ket amzer ar evit ken berc'hel gant skriva. A skrivet c'eus estreget barzonegel? Ya, ma meus skrivet da nevel, ma meus skrivet... E brezonek? E brezonek ar muet. E rousek? E brezonek ar muet pe gwir ar yez hag a blij din implijout evel en egor prevez. Me an den dare vaval ar toz da dregantoula a mez o chom a taoug an mazut a ma meus ezom ma egor prevez. Eb displeget de zo petra ran, perak, da lavaret ne c'houlen anket met me blij din santo de mur a frankiz. Hag ar brezonek ur yez ne vez ket komprenet gant den ebet e Rostov, el memon o chom, hag e c'hall an ober forz petra. E Rostov. E Rostov. Hag e c'hall an ober forz petra. E brezonek a lavaret forz petra e brezonek hag en em santot frank. A derchel ondorn a stennet. Desket emeus c'hoarzin, vid miroudouzin da judal, desket emeus gwellou d'an eol, eske da homoul. Kalzik meus bedobar, a kalzik meus gret koust goude. Met war ma biziet skuizet ne gavan ne ludu. Galou da ran arat, hadan,
hag ober strivo, men non que sur e welin ma greunen o tiwan. Anan e kermafo just etichen rostren, eti Jeanno Flagel emañ, o c'hortoz Yulia Borisova emañ. Paket de Yulia gant an agoraphobiez. Adek da c'hnevet se, bevet sparlet enezi ul lodenn vad eus e bue. Dek loaso edo dijoloet Yulia, brezonek a drugaret un tong an den esprijan klevet war internet. Sûrement, le bras, mandarjeu. Petra peus dijoloet, petra peus kavet amañ e Breizh ne war sket o c'hortoz. Mitra d'amsanj. Ah non. Que pa oan erut e Breizh, dizelo e oa ar memes santat e bat. Pa vez an eur ostrov pe flors peler. Ar pez a sonjan e Breizh, ar pez ar santat a vag an e bars. En diabars a zo ar memes tra hag em eus kavet. Pa oan erut a ben ar fi. Le gros gui. Ja, setu, ar palzo penaos et teuer a ben d'ober gant e yez bemde a na pegen onest e vezer gant e zarem pred ouz ar yez. Ur goulenn bemdejek evidon. Komprenan, te a gant brezonek e barz a famil? Komz a ran brezonek no va famil, mais zo brezonek e rez avianik. Setu? Met... Ba. Me meus trak a vout a ran e meus ur yez divlaz ye. Me a zanjandrae ouz va brezonek. Se zo bepred. Tag a ran, en em da gout a ran va unan, quoi. Nous on kepet o... Un oriadel. Ya. Un oriadel meus bet. Ouh là là. Oh, l'oriadel. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Pegouls. Morse. Non. Yes. Faking it. Okay. Ar bep tu em eus redet da glas gant e rustet. Da glas labour da c'hounit va bara. Met ar ger pas istroan em c'halon et an van. Ar blijadur al devenez vrasa. O met da gart i va zadou. Gwelloc'h e ket an ol d'an zorioù, kar get laouen a sklerijen, ti kost e zo vel ar barados. O radoualche, ro ar yezo. E Breizh, eskeut gwell ar Pentekost, e kav ar brezonek tro da reidan mouez da liderez henvoazel de diamant. Er chapel zan rock el an uan, en em vod evel hen poblad eliz reizvriad Breizh. Galek, Arabek, Russek, Ukrainek, Slavonek a brezonek, a lid hag a gant a gor en ur speret keviun en ur levene solen. Lecture des Actes des Apôtres. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, les apôtres se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, chacun s'exprimant selon le don de l'Esprit.
Ekaterina, Anna, Julia. Pepini en ezo I doa abegu deie hunan denem hetan a da vleunwi e brezonek. Ekaterina a vore o fistilian gant ar vunu digo. Pennos d'ar yez e doa triantet kreiz un orbo o tas punig Vangelio hag emogenno. Anna, peneres feal d'ar sevenadio rassuriat, a vore tiski brezonek ar yez vigien alse as pur manteni o gevignantes da yez I saat. Julia, in charge din I foran arur, I deus kavet e brezonek al lert a voudrez e daon I haudet, en ur zo e tro de hawen, da I gina a da zibrado. Wekat de gemer o deus gouvet ober da brezonek, an ter flase de diamant. Reskalon Anna Moradova, an duk Jan Pewa, hag e anno kompagnonet an Erminik, an meus an enor hag ar plijavio da reitit kollier an Erminik, evit a lavour dispar, pekret evit preiz, a pop orbon. Kilovca. O len hag o hadlen e vorenou Ekaterina, e kav din hag e plij din ie sonjal e ve febet o chom amman vroman. L'autre jour, n'étant pas loin du port de la Vierge, nous sommes allés nous promener le long du littoral où habitent les pêcheurs. La rumeur publique affirme que ce sont d'affreux pirates, des trafiquants. Mais nous avions fait leur connaissance lors de notre dernier voyage et beaucoup d'entre eux sont devenus nos amis. Aussi, je ne dirai pas de mal à leur sujet et je peux même raconter des histoires qui illustrent leur vaillance et leur bonté. Ar pez a zo dedenus gant Ekaterina e ur plach a ben. Ur plach a ouie petra e da war c'hoant. Ur plach e doa doujans ouz an dud vunut. Ur plach a ouie talvoudegez ur yez vel ar brezonek. Hag moarvat e dar empredi a re tud u la walr, tud ouiziek, met e vlijadur a oa tud ar bobl. Kontadennou ar bobl. An engoun komzet. Tout ar pez a ra pinvidigez ur bobl. Me blij ar brederoriez din. Deden en on gant goulennou eternel. Me blij din mar vaiou, kontadennou udek. Me blij din mar vaiou, kontadennou udek. Rak me gret diabar ze chom c'hoaz bugel kurios. A ne blij ket dar bugel se ar vuez pemdeziek hag a gav divlas tre. Setu perak e skriven me kontadennou evit bugalem. Kemense a lez ac'hanon da dechel diouz ar c'hudennou ordinal d'ur bet jinet ma vez possible pep tra. Ken dechel gant ar brezonek a dalvez evit an gouzout a zon yer a nanket trehet. Tu tournes bien la tête vers moi, voilà, comme ça. Et tu regarderas vers l'appareil. Un, deux, trois,
verkeer.